Yun ipang paninganak ang paning banal Espiritu. Amen. Ning ginuman tabi ake kayo. At kaya ang timore. Kaniting misa ning apuna ning Ginoo umbisan tanala ringadlong peka banal dilingal do kilub ning pabanwa. Ing triduwa ning Paskwa. Ing pamaylasang kamatayan, pangakutkut at pangusubi ng mebye ning Ginoo. Kaniting misa ning apuna ning Ginoo. Ing mumunang estasyon ning kayangdanan ning krus. Gaganakan tayo ing ritong makapauna at pegumpisa ning pamigaganaka king pamagdaw ng sarili, pauli na ning lugod na kaya katao. Iti ing katawan ko amidawon para kaya kayo. Iti ing daya ko amibubu para kaya kayo. Dabdan iti ang tibong kabigaganakan kanako. Kiti taya naman gaganakan
ing kautusan ning lugod, mandaton, anyausan tayang Maundy Thursday, mikakalagot kayo, ang timonong makanadura kayong liguran, ing rito ning pamanos betis, waganan ning pamanupad, kaniting kautusan ning lugod, ing kinuya mismo ing babiyaling bawa, daptan nyo ing depatan ko, ikayo man sukat kayong mipapanos betis, metong at metong. Nga nawari, magpakumbaba kayong sumuyo, magmasabal, magmalasakit, karing kapara yung tao. Aminantala rin sa blatang kasalanan, at bantamong pakalulo ng Ginoo, at patawaran tayong metong at metong kiyakatamo, iba't king kabupusadan din pusutang. Aminan ko, King Diyos, Ama pa makalulo, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat King marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayaw, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Huli nita, ipaniga po ko, kang na Mariang kapilan mang Birhen, karing sablang anghel ang pon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo po, King Diyos sa ginutamo. ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, itala na katamo sana king die alanang. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria,
Diyos ay pami, at yu kami kaya ti makatipon bal makisulok ing pamangan, asi janing buktong ay anak mo, banang ipakilala ing lugod na kaya kami. Ikalubay ti kaya kami, hindi ako minanang idawon ing biyan aking krus, at inutos na kaya kaming pagmasusyan niya. Antimong bayo, ang pong nanananggang sakrifisyo, paniga pumiking kaniting Eucharistia, at tuklasan ming kaganapan aning lugod ang pombye. Itiadwan mi kaya ka, O Diyos, king ka pamanatan ng Kristo ang anak mo, ang mabibiyang magari kang bemo, king kami tunganing banal na Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ng Exodo. Inginu, sinabi na kari Moises sa Taaron karin Ehipto, in bulan na iti, hiya ing ituring yung mumunang dili, karing bulan ning banwayo. Sabyan yu king kabilugan abalen ning Israel, king kapulong aldo ning bulan na iti, ing balang metong karing pamilyayo, kumayang metong abiserong tupa, king kawan na. Metong biserong tupa, para kimpi bale-baleno. Nung ing pamilya, tutuyang malati, para gisanan neng kanan, ing pamilyang iti, sukat yang makyabe, king pamilyang malapit dili, kimpi bale-balena, agpang kimpayintulot, naning bilang daring taong mangan kaniti. Pakibalak yu itangag yu ng kanan ning si kakatao, kimpamamili yu king metong animal. Kailangan metong yang animal aalang dungis, lalaki ya at pabanwa pamutwa. Malyari yang makwa iti, karing tupa, o kaya karing kambing. Sesenyo lareti, ang gaking 14 ng aldo ning bulan. King aldo ay ito, ing kabilugan a pamitipon ning balen ng Israel. Paten na lareti, potang umenang mitakup, ing silim. Kuanan ning aliwa king dayara, at ikaskasyu, karing mingat bang amba, at king baboring pasbulding bale, anunduya mapangan. King benging ito, kanan yu, ing karne ng dinerang king api. Kanan yu, kambe ning tinape, a epe pagalsa, at kambe ring mga payit agule. Makanyan yeng kanan, makabigkis kayo awakan, makasulod kayong sandalyas at magtalantukod. Pamiraplan yeng kanan, metong yang parangal, king pamaglagpus ning Ginu. King benging ito, lumibot ko, king kabilugan alabwad ning Ehipto, at paten ko la, ring sablang pangane, king labwad ning Ehipto, maging karing tao, maging karing animal, at ipagpako, ing parusa, karing sablang Diyos ning Ehipto. Ako, ing Ginu. Ing daya, hiyang maging palatandanan, karing pibale-bale, at tutuknangan yu. Potang akit ko ing daya, lagpasanda kayo, at akabihusan yu, ing mapanyirang salot, potang parusan ke, ing labwad ning Ehipto. Ing aldo iti, aldo yang sukat makalingwan, at sukat yang pagmasusyan, antimong fiestang parangal king Ginu. Karing sablang dayi kay batyu, maging metong yang aldo kapag masusyan. Iti metong yang kautusan,
asukat mipairal, kabang-kaba. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Makiabiyata po karing koro, king Tudalita Pakiban. Nanoy ngayablas ko king Ginoo, para king sablang kayab adepatan na kanako. Idawon mi ing kalis ning kaligtasan, at mawas ko king lagyu ning Ginoo. Ing kamatayan ding tapat kaya, binang maulaga king Ginoo. Ginoo, ako ingalipan mo. Alipan mo ko, uling iyendo ko, alipan miya naman. Kaya ka, midawon kaming sakripisyo ning kapasalamatan, at maus ko king lagyo ning Ginoo. Lumakad ko king harapan ning Ginoo, king labwad daring mabye. Pamabasang ibad, king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan, Karin Corinto. Kapatad, pablasang ingtinggap ko king Ginoo, at binye ko naman kaya kayo, antikeni. King ing Ginong Jesus, kanita mo ring benging mi panganyayaya, di nang putyang tinape, at pepasalamatan ne ing Diyos, at pe miraso ne, at nganang sinabi. Iti yaing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Makanyan mo naman, kay bat ni ngapunan, kinuha ne ing kalis, at nganang sinabi. Ing kalis sa iti, yaing bayong tipan, ami patibayan king daya ko, balang ukdong minum kayo kaniti, dapat siyo bilang kapigaganakan kanako. Uli nita, balang ukdong mangan kayo kaniting tinape, at minum kayo kaniting kalis, ipapasyag yu ing kamatayan ning Ginoo, ang gaking panyatang na.
ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalan tayo ngayon ng maya papalitan. Lalakwanan da kayong bayong kautusan, mikakalugod kayo, nung makanano ra kayong liguran, makanyan kayo namang sukat, mikakalugod. Inginu mantabeya ke kayo, At kaya tinore, pamamasay ba't king maya pabalita ag panggang sanuan. ligaya keka o Ginoo. Bispirana kanita ning piyesta ning Paskwa, at Jesus balo na king miras na ing oras ning paglakona, king yatong iti at muntane king igpa. Liguran na la kapilan man ding kayang keti king yato, at ngayon liguran na lang Jesus ding alagad, king apunan, ing diablo kinwana ng atanam king puso ng Judas Iscariote, anak ng Simon, ing pamanganyaya kayo. Balo ng Jesus, king igpa, penibala ng sabla, karing kayang gamat, at kingya ibatya king Diyos, at ngayon magbalik na king Diyos. Inyame koya king luklukana, likas na ing tunikana, kinunwayang tuwalya sa kanebebat king awakana. Kay ba't may dugtugyang ganong king meto nga palanggana, sa kanalapig mula ni Nos bitis ding alagad na. Pinulis na la king tuwalyang makababat king awakana. Mira siya kang Simon Pedro, at itingana kaya, ginui kay manos karing bilis ko. Jesus nga nang may kibat kaya, inggagawan ko emubalo king penandi dayti, tapot bandang tawli at alastas mumurin. Kapilan man nga ng Pedro mula malyaring wasan ding bitis ko. Jesus nga na kaya, nung era kawasan na bitis, kami kadake kanako. Nung makanyan ginu nga ng Simon Pedro, mu ring bitis ko, nung patina gamat ko, ampon buntok ko, wasan mo. Jesus nga na, ing mendiluna kailangan wasan, subali ka ring bitis na, uling malinis na kabilugan ang katawan. Ikayo malinis na kayo, dapat, ikayo man. Balo na nung ninuing mga nyaya kaya, inya sinabi na dapat,
kayo man malinis na kayo. Inyang ahos na nalangan bitis at pasibayo, sinulod na ing tunikana, igbalik aking luklukan aking lamesa, ay intindihan yu ing depatan ko kay kayo nga nang sinabi. Ikayo awsan niyo kong talaturu ampon Ginoo, at gusto ing sasabihan yu, uling ako makanyan kupin. Nung ako aginu ampon talaturu, inos kularing bitisyo, ikayo man sukat kayong mipapanos bitis, metong at metong, ako dilinan da kayong alimbawa, ban kanita ikayo man tularan yu ing depatan ko kay kayo. Ing mayap ng balita ni Ginoo. Kapurihan siya ka, O Kristo. Lubos kagalang-galang, Arsobispo Emerito, Aposeto, yung kikatampong kurang paroko, yung kanakang dating profesor, Apo Rick, yung piyakamasanting po kay Kaping Dili, Apong Charlie, kalugurang kapadag, yung kasal pandayanan, maya pagat panapon po, kaya kayong pagmasusyan tayo po ngeni ing solem ng bengi ni nga puna ng Ginoo o ing ausan tamo pong Monday, Thursday. Ausan tayo ini uling etaya mo gaganakan ing metong amay nga palyari na gaganakan tayo po ing utos ing mandato ng Ginoo. Love one another as I have loved you. Luguran nyo la dahil metong at metong anting pamaglugod ko kaya kayo. Ingkutang, makanano yung linugod, ing Ginoo. Makanano tamong lugod, kalupa na. How did Jesus love? And how do we love like Him? Ing Ebanghelyo, pawagana, alimu deng amano ng Jesus, nung alipe pakit na, nung makanano ing lulugod. Iesusi ni Claudia at inos na labitis, dening alagad na. Ing maestro, meging yang ipus, meg pakababaya, ampong meg pakumbabaya. Bangkanito, papakit na kaya katamo, na ing lugod Kristiyano, aliya mo sentimiento, eya mo panamdaman, nung ali tutuya, konkreto ya, managkat ya, mambayo ya. Christian love is not mere sentiments, but it is concrete, demanding, and transformative. What then is this love? Nano yung klaseng lugod, ing lugod na ning Ginoo. Tanda ng tada po rin lumamano. Sacrifice, solidarity, and service. Mumuna, lugod yung biyasang magsakripisyo. Love that knows sacrifice. Jesus love is not convenient, it is costly. Ing pamanos pitis tutundune in krus. Ing bisang pagmasyantamo, ing katawan ang mga peraso at daya at inagos, yapin ing peka malalang madapat ting lugod ang magsakripisyo. To love like Jesus means to give even if it hurts. Maski masakit, pilinan mo pamurin ing makakayap king taong kaluguran mo. Lugod abyasang mamatawad, maski na masakit. Lugod ang magpasensya, maski makapagal. Lugod ang manatili, maski masagli ing babating namo. True love involves sacrifice. Nung makananing meto nga ima, sabya na king anak na isubo ko niya mo ibiyake pa keko. Nung makananing meto nga pengari, ag yung magobra maski mapagal ni, maski malawot, ban minawa labi ting familyana. Nung makananing meto nga magaran, ag yun ang pagpuyatan ban mayari yamo. Nung makananing meto nga kaluguran, maski atin niyang gagawan, ag yun ang tuknang
at makiramdam. Potang magsakripisyo, maging kawang staya i Kristo. At epong kasanting ingamanong sacrifice, iba't yaking adwang amanong Latin, sacer ang pong fascio, buri ng sabyan, to make holy. Potang ing tao ing lugod na biyasang magsakripisyo, maging banalya. Kadwa, to love like Jesus is to love in solidarity. Lugod ang makisan metong. To sacrifice is to suffer for. But before you can suffer for, you must learn to suffer with. To suffer with means compassion. Cum and passion. To suffer with. Alang lugod nung alakang pakialam. There's no room for love in an indifferent world. Maski pa kagegeming pasyon nung alakang pakialam king pamangailangan na ning siping mong bala mo yata ating kulang. Maski lagpas siya pang pitu, den isamban, apenga dyan mo keng bisita iglesia, pero alakang pakialam, kareng mamagkasakit, binalako obra, apon daranok, paulan ng batas, apresyo ng krudo, bala mo yata ating kulang. Sabi na po kano, reng tao ngeni, alina laking pisamban mangrus, yawari po, pache, nanganak tamo, pache, linabas ka kayang pisamban, o kaya kapilya, mangrus ka. Ngeni po kanong mangrus na da, no karen? Karen gasoline stations, karen nala po kanong mga pangrus. Nang nos na labitis, ding galagad, eya mo memili karing karapat dapat. Inos na lang ang bitis, ding galagad, maski na Judas ang magtaksil kaya. That is the scandal of divine love. It does not exclude. It enters into the brokenness of others. It stands with them. Ing lugod, kawangis ng Jesus, makisan metong niyo karing kapara na. Alimu ken tula, nunya lalo na king kasakitan da. Pilinan mong lumapit, maski masakit. Ekat lalawot, maski na kareng meka padasakit keko. Solidarity is not mere sympathy. It is presence. It is choosing to remain even if it is uncomfortable or inconvenient or even if it hurts. Katlu, love is service. Ing lugod susuyo. Nga ng Jesus, dilinan da kayong halimbawa bantukyan. What is that example? It is service. Humble, concrete, daily service. Kaya mo po symbolic ing pamanos bitis. It is instructional. Tuturo na kaya katamo nung makanano ing konkretong lulugod. It tells us that no act of love is too small. No gesture of kindness is insignificant. Ing lulugod kalupa ng Jesus, susuyo ya na magpapansin. Pero apapansinan nila deng makakalingwan at binilele. Love becomes visible in service. If love does not serve, it remains incomplete. Kaluguran kong kapatad, ngeni pong Aldo, alitaya mo gaganakan nung nano inggewa at sinabi ng Jesus, paganaka na mo naman na iti inggawan tamo. Ing misang tinggap tamo, aliya mo bankanan at inuman, ing katawan at daya ng Jesus. Ing misa, misyon niya. We become what we receive, the body of Christ broken and shared for others. Panalangin tamo na mabiyasa tamong lukod kalupa ng Jesus, magsakripisyo, makisanmeto, susuyo. A love that sacrifices, a love in solidarity, a love that serves. Kingamano ng Mother Teresa of Calcutta, aliega na gano makagawang mga ragulabage, pero ega na gano ag yung gawang mga lating bage ay ba't king maragul alugod. Not everyone can do great things,
but everyone can do things with great love. Iti po'y kakatamang pamigunam at panalangin. Amen.
gurang kong kapatid, mitmong kababan tamong manalangin ngeni para kareng katamong pamangailangan at ding pamamangailangan ding mabilog gayati. Ang ating pong sagot, Ginoong mi kakalugod kami sana, antimonong makanano mo kaming liguran. Ginoong ikakalugod kami sana, antimonong makanano mo kaming likuran. Para ka rin sablang Kristiyano, manano na sanang ilugod aking metong at metong, maging mayayakit siyang tanda, ning mabiyenang pangaatsu, at pamantabeng Kristo, keti kinyato, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoong ikakalugod kami sana, antimonong makanano mo kaming likuran. Para ka ring sablang pari, parati lasanang manatiling tapat, king karelang makaparing kasuywan, at makaapostol, apamagmalasakit, king sablarang dapat, ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoong ikakalugod kami sana, antimonong makanano mo kaming likuran. Para ka ring pamuntok ding sablang bansa, pag malasakitan dasanang apawi, ing danop amakamate, milyon-milyong tao, ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoong ikakalugod kami sana, antimonong makanano mo kaming likuran. Para kay katamong makatipon ketingeni, maralas ampon karapat dapat tamo, sanang makirake, king bangkete ning Ginoo, kambering pasalamat a puso, ban kanita pasubyan na katamong miye, king taulingaldo, ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoong ikakalugod kami sana, antimonong makanano mo kaming likuran. Adwan tamo po ngeni, ing sarili tamong kapagnasan. O Ginoo, pepakit mo inganap alugod para kay kami. Apak ya pusan mi sana, ingalimbawa mong pamaglugod mi keka, at king pamaglugod mo, king metong a metong. Antimonong makanano mo kaming liguran, ikang mabibiyang pong magari, manggamang king alananga. Amen.
kayo kapatad, ba't ipiyakatang matanggap la arapan Diyos, ikbang may payang tuto. Tanggapan ni sana ng ginuiting daw ang kanigamat mo. Hika puri ang po ni kaligayan ng lagyuna. Hika sa plala tamo at mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos, sa magana kami pami, gawan mo kaming karapat dapat magmasusi, kareting banal na misteryo. Balang oras sa daraw ni, yaiting sakripisyo, magaganap ing obra ng kaligtasan ni. Riyadon ni, king kapamlatan ng Kristo, Ginoo. Amen. Ing Ginoo, magtabiyag kaya kayo. At kaya Timon, Itasyo na rin puso, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunay ping karapat dapat ang pong matulit, sukat ang pong makakamos. Ingporyan ang pong pasalamatan na ka, kapilan man ang pong nukarin manood pa. Diyos sa malugod ang pong maganang ka. Ang patking kapamilataning makakabos ng pamayilyasa ng anak mo. May biyasa yung kinilaling meto yato. Nung makanano ng dapat puryan ing kamanan mo. At king Epa sabi ng upaya ng krus, sinibol ing kayatulan king yato. At ing kayupayan ng Kristo, ni pako king krus. Ulinita o Ginoo, ikamiman, kaya gunding anghel ang pong sablang banal, kikilalan da ka, at kimit mong tula, ngamin ang pupuri. Ikabining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan. Uli nita panigapumi, itugtog na yung spiritumo, at imol ng titi pangambon, kareting ayin ni, ban pabananala, at para kaya kami gawa na lang katawan at daya ng ginoming Yesu Kristo. At ang danan ni pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo nakusang loob dinaw ng biyena, king pamaylasang pong kamatayan. Kinwaring tinape, pepasalamatan at pinori, piraso ng tinape, tinwang na iti karing disipulo na at nana. Kuanan niya iti ikongan at kanan niya, itiing ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay Badning Apunan, kinuhaning kalis, pasubayang pepasalamatan at pinuri. Tinwang na iti karing disipulo na at nana. Kuanan niya iti ikongan at binampo kaniti, iting kalis ni kanakong daya. Ing daya ng bayo na lang hanggang tipan, na mibubu para karing sabla, para king kapatawaran na rin kasalanan. Taptan iti, kay pamigagan na ka, kanako. Pasyag tayo misteryo ng kasalpantayan.
Inyang inigaganakan niyo o mapapakalulong ipay kamatay ng poning pangasubli ng nebe, daraw niya kekay ting tinape ng biye at ikalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan keko, ing pepalerian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keko. Ikabiyang sana masilusulok ing katawan ng pondayan ng Kristo, tipuda na kaming antibmetong ni Banal Espiritu. Ganakan mi ay paing pananakapulungan mo ang makalagaan ng pimeto yato. Ban mi ganap yaking luhod kambi ng lewe ing papa mi, ati Florentino ing obispo mi, ipasyano ing obispo emeritu mi, ding sablang obispo pari ang pondiakono, ading sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ni kapatat mi amnuna ng pepaynawa king piyong kapanayan ning pangasubing mebie, king pakalulmi dalamula di sablang miyangon na biye, kitang masalang harapan mo. Pakalulan mo kami nga gaan kami ang karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kambenan ng mga Birhen Maria ng Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambering noon mga apostol, lalo na San Judas Tadeo, kambenang San Fernando at Isablang Banal, ami biye kalugod-lugod kaya ka, kikakabantaring panahon, apur yan na panapaligayanda ka sana, kikapanglatan ng Iso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, o Diyos, sikpang mayupayang tutu, kaguming banal na espiritu, pupuryan lakat parang ngalan, manggaman king ngalan hanggang. Yan mananatamit mong kapanaligan ng kondugod, kigiba karingaman ng tiro na kiyakatamo ng Ginoo. Ikabos mo kami king sablang Maroko, ipamalugod mong ipagkaluging kapayapan king panahon ni, pagking kasopaning pakalulong mo, bitimawa kaming parati, king pamanaling paning kasalanan, at bikabyos kami nga lang kasasagpulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ni Yesu Kristo. O
Diyos ay paming Ginoong Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, ing kapayapan lalapan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Ay mula sana babalikdan ni kasalanan ni. Noon ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal na kapulungan mo. Layon mo yung pamayapan ng pangpisan metungan, agpangking kaburian mo. Ika mabibiyang pamagari, manggaman king alanag. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili kapilanman kaya kayo. At kaya kang timore. Pakita mo po na may kakami itong tamo king kapayapan. Yo'y kordero ng Diyos, yo'y nilakok yung kasalanan ng yatu, wala rin mayawos king apuna ng kordero. Ginoo, matampang tanggap ka. Dapat yung kasimay ng mano mo at kumayak na ako.
Talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos sa lubos mayupaya, tatanggap kaming panibayong biye. King pamanga na pikalot mo kekan, ket isulip ning anak. Akamtan mi sana inganap kasnawan, king pamisurusulong yampang mo kekan, king alananga mong kayarian. Diadwan mi, king uli ng Kristo Ginoo. Amen. Ikanta tayo po yung Mosades Caris Hostia. Si Cloud Tapo.
Ngini po magumpisa na yung kaya katamong Vigilya.